svo uvažavanje voditelja i gosta, ali bi vas zamolila da date jednu emisiju. Tortura se vrši nad ljudima, jer žene koje ne znaju ručak spremit, ne znaju dijete previt, nahranit, njegovat i mora čovjek da izađe iz takta da vrši nasilje ili da makne se da ima problema sa sudom i tako. Dajte jednu emisiju. Nasilje nad ljudima žena lupila bi po glavu moju ćerku, jer ne znaju šta znači domaćinstvo, majčinstvo, šta znači biti supruga, samo znaju ulicu i kafiće, a i paštete, a ručka, djece njegovanje, paženje, ganje sa djecom po ulici, po kafića, a ne po parkova. Dajte jednu emisiju od 26. novembra ovog i vaš program i prvi program. Izađoše mi što s uvažavanje vas gledam, ne mogu više od tog nasilja nad ženama. Ja sam žena, ja sam majka, ja sam supruga, ja sam snaha. Ovo ponašanje ovih generacija koje prave robove ove muževe, pa dolazi do alimentacija, do razvoda braka, do torture velike odalajki. Mora. Dajte mi jednu emisiju da vidim takvu kod vas. Daćemo, obećavamo. Sa velikim uvažavanjem voditelja i gosta. Hvala.